Perezida Donald Trump yerekanye indege yo mu bwoko bwa Boeing 747-8 yavuguruwe igenewe kwinjizwa mu itsinda ry'indege za Air Force One zisanzwe zikoreshwa mu gutwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege yatanzwe na Qatar nk'impano. Ifite agaciro kagera kuri miliyoni 400 z'amadolari kandi igisirikare cya Amerika cyatangaje ko cyarangije kuyikoraho impinduka zikomeye kugira ngo ibe yiteguye gukoreshwa mu gutwara perezida. Mu muhango wabereye ku kigo cya gisirikare cya Joint Base Andrews, Trump yavuze ko iyi ndege yahinduwe nka White House iguruka ku rwego rutigeze rubaho. Yashimye ko yakozwe ubwiza bw'ibikoresho byayikoreshejwemo n'ubushobozi bwa moteri zayo, anashimira Emir wa Qatar ku bw'iyo mpano. Ariko mbere y'uko iyi ndege itangira gutwara perezida ku mugaragaro, igomba kubanza gukora ingendo zigerageza. Uku kuyerekana gufungura icyiciro gishya mu mateka maremare ya Air Force One, imwe mu ndege zifite igisobanuro gikomeye kandi zizwi cyane ku isi. Impamvu ni uko Air Force One atari indege isanzwe. Ni White House iguruka kandi ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ububasha bwa Amerika. Mu myaka irenga 30, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye akoresha indege ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing 747-200B zatangiye gukora mu 1990. Izi ndege zatwaye ba perezida ba Amerika mu bice bitandukanye by'isi, harimo no mu duce tw'ibibazo bikomeye n'intambara, ari nako zibaho umutekano, uburyo bw'itumanaho n'ubushobozi bwo kuyobora igihugu bari mu kirere. Amateka y'izi ndege za perezida arakomeye. Akomoka mu myaka y'1945 ubwo perezida Franklin D. Roosevelt yajyaga mu nama ya Yalta yabaye mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi, ari mu ndege ya Douglas C-54 Skymaster. Mu 1963 nyuma y'iyicwa rya perezida John F. Kennedy i Dallas, Lyndon B. Johnson yarahiriye kuba perezida ari muri iyo ndege. Aba ari we perezida wenyine wa Amerika warahiriye mu ndege ya Air Force One. Amabara y'ubururu n'umweru agikomeje kuranga iyi ndege kugeza uyu munsi yatoranyijwe na Jacqueline Kennedy, umugore wa John F. Kennedy. Mu Gushyingo 2003 ubwo intambara yo muri Iraq yari ikaze, Air Force One yatwaye mu ibanga perezida George W. Bush imujyana i Baghdad ikoresheje izina rihimbano kugira ngo asure abasirikare ba Amerika ku munsi mukuru wa Thanksgiving. Ariko nyuma y'imyaka myinshi izi ndege zikora ziragenda zisaza. Kuzitaho no kuzisana byarushijeho kugorana, cyane cyane kuko zimwe muri systeme zazo zishaje kandi kubona ibyuma bisimbura ibyangiritse bikaba bitakoroha. Mu cyumba cy'abapilote haracyari ibikoresho byinshi bikoresha uburyo bwa kera kandi indege ubwazo zikomoka ku ikoranabuhanga ry'igihe cyashize. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwitegura icyiciro gishya mu ngendo za perezida zo mu kirere. Indege Trump yerekanye ni Boeing 747-8 y'akataraboneka, yatanzwe na Qatar. Nk'uko ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zabitangaje, imirimo yayikozweho irimo kongera ubushobozi mu mutekano, itumanaho rikoreshwa mu butumwa bwihariye, ubufasha mu bikorwa bya gisirikare n'ikoranabuhanga rigezweho. Kubera ko iyi ndege yari yarigeze gutungwa n'abandi, ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zavuze ko zagabanyije cyangwa zakuyeho ibyago byose byashoboraga kuba bifitanye isano n'amateka yayo. Imbere muri iyi ndege hahinduwe bike cyane, ariko inyuma yayo yashyizweho amarangi mashya arimo umutuku, umweru, ubururu na zahabu. Icyakora iyi ndege izakoreshwa by'agateganyo. Siyo ndege ya nyuma igomba gusimbura Air Force One mu gihe perezida afashe urugendo rwo mu kirere. Amerika iracyategereje izindi ndege ebyiri za Boeing VC-25B zakozwe by'umwihariko, nazo zishingiye ku bwoko bwa 747-8 zigenewe gukoreshwa nka Air Force One, ariko zatinze kurangira. Iri tandukaniro ni ingenzi kuko nubwo indege yatanzwe na Qatar yavuguruwe kandi ikaba yiteguye, byinshi mu bikoresho n'imiterere yihariye cyane byagenewe perezida bizagaragara mu ndege za Boeing ziri gutegurwa mu gihe kiri imbere. Kugira ngo umuntu yumve akamaro ka Boeing 747-8 bisaba kubanza kumenya iyi ndege ubwayo. Boeing 747-8 ni icyiciro cyisumbuye ugereranyije na 747-200B zisanzwe zikoreshwa nka Air Force One.
ifite uburebure bwa metero hafi 76, bikayigira imwe mu ndege ndende zitwara abagenzi zabayeho. Igice cyayo cyo hejuru cyaguye ku buryo itanga umwanya w'imbere urenga ku wa model ya kera ho hejuru ya 20%. Umwanya wayo w'imbere waruta ikibuga cya basketball. Amababa yayo nayo arakomeye, ikoresha amababa manini afite imitwe imeze nk'inkota, akozwe mu bikoresho bya carbon fiber, afite inguni za dogere 37.5. Iyi miterere ifasha indege gukoresha neza ingufu, kuguruka ku muvuduko mwinshi cyane no kugwa cyangwa guhaguruka ku bibuga bigufi ugereranyije n'uburindi bwayo. Ifite moteri enye zikoresha ikoranabuhanga rishya zitanga hamwe imbaraga zigera kuri livre de poussée 266. Iyo mibare isobanura imbaraga zose zitangwa na moteri enye za Boeing 7478 mu kuyisunika imbere. Mu magambo yoroshye, ni imbaraga zifasha iyi ndege nini cyane guhaguruka, kuzamuka mu kirere no gukomeza kuguruka. Buri moteri muri moteri enye zayo itanga imbaraga zingana na livre de poussée 67,000, zikishyira hamwe zikabyara imbaraga zihagije zo gutwara no kuzamura indege ishobora gupima hafi miliyoni imwe ya pound iyo ipakiye neza. Izi zingana na toni 500. Izo mbaraga zirahagije kugira ngo zitware indege ipakiye neza ifite uburemere bungana gutya. Iyi ndege yakozwe mu buryo ishobora kuguruka yegereye umuvuduko w'ijwi, ariko ikoresha amavuta ari munsi ho ya 16% ugereranyije na moteri za kera. Ikaba ishobora gukora urugendo rurenga ibirometero 14,000 idahagaze. Urwo rugendo rurerure ni ingenzi kuko Air Force One igomba kuba ishobora gukora ingendo ndende itagombye cyane guhagarara mu bindi bihugu. Niyo habaho ikibazo gikomeye, iyi ndege yakozwe ku buryo ishobora gukomeza kuguruka no kugwa neza ikoresheje moteri ebyiri gusa. Moteri zayo zifite kandi ibice bimeze nk'amenyo y'urukeri inyuma bizwi nka chevron, byakozwe na Boeing ifatanyije na NASA. Ibyo bice bifasha kuvanga neza umwuka unyura muri moteri n'uwuzenguruka inyuma yayo. Ibyo bituma urusaku rugabanuka ku kigero cya hafi 30%, bigatanga ituze ryinshi imbere mu ndege. Kugira ngo indege ibe Air Force One, igomba guhindurwa ibiro byo mu kirere bifite ubushobozi bwa gisirikare. Igomba gutwara perezida mu mutekano, ikagumana itumanaho ririnzwe kandi igafasha gufata ibyemezo by'igihugu no mu gihe cy'akaga. Igomba kuba ibiro, icumbi, icyumba cy'inama, ihuriro ry'itumanaho n'urubuga rwa gisirikare rurinzwe, byose icyarimwe. Niyo mpamvu impinduka zikomeye cyane atari zo zigaragarira amaso. Iyi ndege ikenera uburyo buhambaye bwo kwirinda ibitero, itumanaho ririnzwe n'insinga zihariye. Kubera ko ikoresha ingufu z'amashanyarazi nyinshi cyane kurusha Boeing 747 isanzwe, abahanga bagomba kuyishyiramo generateri zikomeye kurushaho kugira ngo zishyigikire itumanaho rya gisirikare, uburyo bwo kwirinda n'ibikoresho byiyobora. Kuyihindura bisaba kandi gushyiramo insinga nshya zireshya na kilometero 304 zifite ubushobozi bwo kwihanganira imirasire n'ingufu z'amashanyarazi zituruka hanze, ku buryo indege yakomeza gukora nka White House iguruka no mu bihe bikomeye cyane, harimo nko kuba habaye iturika ry'ingufu za nucleaire hafi yayo. Amakuru yayo y'uburyo bwo kwirinda ibitero kugeza ubu yagizwe ibanga. Air Force One igomba kurinda perezida ibyago, ikamufasha kuvugana mu buryo burinzwe n'abayobozi ba gisirikare n'aba gisivili, kandi igakomeza gukora aho indege zisanzwe zitabishobora. Mu gihe Air Force One za kera zikoresha ibikoresho byinshi bya analog kandi zigakenera abakozi benshi mu buyobozi bw'indege, 7478 ikoresha ecran za digital n'uburyo bufashwa na mudasobwa mu kuyobora indege, umutekano no kugwa. Izi systeme zishobora kugabanya umubare w'abari mu itsinda riyobora indege ukava kuri 4 ukagera kuri 2, kuko imirimo myinshi ibihurijwe mu buryo bwa digital. Uburyo bunoze bwo gufasha indege kugwa bugenewe gufasha abapilote kuyigeza hasi neza no mu bihe by'ikirere bigoye cyane. Ibyo ni ingenzi ku ndege igomba kuba yiteguye gukora ahantu hose igihe icyo ari cyo cyose kandi iri mu gitutu. Air Force One iba ifite ibiro bya perezida bikora nk'uko Oval Office ikora muri White House, naho ibyemezo bishobora gufatirwa mu gihe perezida ari mu kirere. Imiterere iri guteganywa ku ndege z'igihe kizaza izaba ifite ibice bishobora gusimburwa cyangwa gusanwa byoroshye, ikoranye n'ikoranabuhanga rya digitale rigezweho. Iyi ndege ifite kandi ibyumba by'inama, icyumba kinini cyo kuganiriramo, imyanya y'abakozi, abashyitsi, abanyamakuru n'abakozi b'indege. Mu ngendo mpuzamahanga ndende igomba gutwara perezida,
abajyanama be, abashinzwe umutekano, abakozi ba gisirikare, abashinzwe itumanaho n'abanyamakuru. Hari kandi gahunda yo kugira amashyiga agezweho kandi manini ashobora gutegura amafunguro mu ngendo zo hanze y'Amerika. Ayo mafunguro yose ategurwa cyangwa agapakirwa aturutse muri Amerika. Ibyo si ibijyanye n'umutekano n'isuku gusa, ahubwo ni uburyo bwo kugenzura ibyo perezida n'itsinda rimuherekeje bafata. Ubuvuzi nabwo ni ingenzi cyane. Icyumba cy'ubuvuzi kiri muri Air Force One isanzwe kirashaje kandi nticyari cyarubakiwe ikoranabuhanga ry'ubuvuzi rigezweho. Ubu muri iyi nshya hateganyijwe aho umuganga akorera ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'ubutabazi bwihutirwa, harimo n'ububagwa bwihuse mu gihe bikenewe. Ibi nibyo bituma indege nshya yerekanwe igira agaciro kihariye.